Preview. Jadi bicara tai lalanawan wat mabarakae wani mabarakae yang ritu junna si pakasiya batingi saba purani ramping ki biasa ritu junna pakasiya lahirangi makukueng kasi ri riala papangasa tepe yang ritu pakasiya batingi namuka angkanai pakasiya batingi pakasiyang matantunay ati jadi wajib sisang korito rialay majepu nakulle ulle pacingiwi nanniya pakasingiwi ati nasaba napalesanay nanniya napalainay riatinna sini maka wading rotakang nanniya solangi wi koromai pada na si Pak Melo iriaseng makotofro na musunay cinna inafsunna nasabade lain naparentang iya ro nafsue sangadinna ja wama ubarri'u nafsin innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Iya. Jadi gini turusi wicin nafsunna nagampangin ritu papole rupa-rupan na jae koromai akaperekengi afasekengi amunafekengi auzubillah rimusu inafsui nasaba upan na alina makin nyarai ki nasolai gitu nanya kami nama solabi nisang yana itu namusu na atau nafsunna dan niya cinnana dua si bawa paimang pang Allah Ta'ala napasangka itu napasangka turusin nafsutta gangkanna na janci ngasuruga ata iyai tanengi ritu nafsunna yare katamakada ata iyai paturu inafsunna ceningi nafsunna peratori makanya pang Allah Ta'ala dan surah An-Nazi'ah ayat 40 wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa na iya tau metoingi atatongan na puanna anapasang nafsunna pelaiwi cinnana majapun na suruh ga onronna ada karena mati jadi pole kini rihat desa inannya ayai ripahangi rajanna onronna tau masuingi nafsunna onron alak biranna tau musuingi nafsunna namu kaupanna nacokni tauwe inafsunna magampan ni natatangi rupa-rupan najai magampan ni natatangi anu napesangkangi puangi malomo ni napapule rupa-rupan na dicingi jadi matentu ni rituatinna mapacin ni nanniya makasin ni upan na makasin ni ati makasito ni tutubuh pada mako tanang ni nareko masalah atinna baralewe na den le tuoje tu masalah atinna melo itanang ai den le tuoi cocoknya pandreng manu mako to rupa to nareko masalah ati nameto masalah biasa di taseha rohani watakale kasarain ya kemala saatin nagangkan na de nulle paket de perintah na puang Allah Ta'ala makojo imala sa iya rutubu alusukna gangkan na masumpai di napasumpai tubu alusukna lahiran na mi bawang ina nasa ni puang Allah Ta'ala pawalul lil musallin
tumalasay atinna fawailul lil musallin masumpay parengaranna dega kupong Allah Ta'ala kumana mi jama-jamanna. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betuan na kurang lebih makadai pada mainge kiwi majepu angkari tubue juku siteke narik kumadeceng ni madeceton itu ianna nan tubue narik kumasolangi masolaton itu solamanaton itu yamanan na tubue majepu sitongatongan na najallo na bitta yanaritu ati nanya pakka siap batingi tatawangi lauri duai tawang ya amulangi pakka siap batingi lauri pong Allah Ta'ala yang hari itu pakka siyanna atamattaru lauri pong Allah Ta'ala ata buturi turi pancaje kurumai pada padan atau pesonai tentuangi parengarangi di pang Allah Ta'ala di pang Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi betul nama kadai si bawan itu riwatu mengaraku ya pak kesiapat ini pun naik anu ma di tengah letu di pang Allah Ta'ala tiga naritu pak kasihan na ati tak but lauri pancajin na pong Allah Ta'ala untuk mengerangi niap papi jepu di pong Allah Ta'ala pada padanna pikiri iri pancajin na pong Allah Ta'ala saya kira-kira wading mancaji lalam majepui asiwangan na pong Allah Ta'ala majepui apulin na pong Allah Ta'ala niya asan na kuito pa akilona anrang itu pa rilenay ritu namu kapikiri nati itam peding itu letu ri ale majapui puang mancaji maka nabita pada apikiri ko itu ri pancaji na ajak lalu mupikiri kiwi to mapancaji karena majapun naritu de na temui pikiri mutu betuan ada aja mau pikir iki maka ada Yeropang Allah Ta'ala maga bentuk na Yeropang Allah Ta'ala maga rajanna maga na dilimitai jangan mau pikir iki ron ada lain rati pikiramu tuh mega to je maku kue make bupaku tanah de lo apa guru melo mi pa kalingat-lingat tahu ya melo mi pa maling-maling tahu kutanan ni maka detegi monro pak dupan na nyawai yas'aluna kanir ruh sepengalatan ada kong katanya masalah nyawa kulir ruh min amri rabbi na iya tu nyawa isan pong Allah Ta'ala pasar apa dupan na nyawa milo aku tanang aga tanay satta itu si mata-mata wading ipikiri ki mantaje lalang wading itu matappa lari pong Allah Ta'ala wading mencipulane tapata pada na hebat na pong Allah Ta'ala mulai na pancaji bulu na tema kerajaan imero di pikiri kimaga wading pinak mencep pula na tepat tak hebat na pong Allah Ta'ala mulai na pancaji langi ade katian nai bola tak lagi siya gana tian na tema kan bicu na imero wadi mancaji lang pikiri kang aja ni pikiri ki maka tegi monro pak dupan na nyawai nareko magire ko temu taro nyawana yang kemana nih ina wading apakah biling-biling rupa tahu na sak maga iya tahu melok mak guru dia pakas na pahamanang itu jadi apikiri iya pa nari akasibiang ripong Allah Ta'ala nareko ria pikiri kang ni Rialeng isrek pamangin riala papeja puri pang Allah Ta'ala. Mapikiripi ayakya agamai daw dingin yakalangi ya engka pakalan na tahu wat dingi pego syariat na yakya daw dia kalangi. Padahal itu tomalinge dia itu na di mas sampaja dia na di mas sampaja na sa sampajan na. Dia na wajiki sampajan itu tomalinge. Sama ge dia gas dia na suku akalan na.
To matinroy selama matinroy de na wajiki sempajang. Iya pa na wajiki sempay na reko tokongi. Ye. To mabo makoto na reko mabuk tonga-tongang de na wajiki sempajang. Selama mabo nanya kina reko paja mabo na wajiki sempajang. Sa magay manannaro di mana nasukku pikiranna. Di mana nasukku pikiranna. Nanya kira dia kalengi. Miloki makalengi si agamai nasaba mencepulan atau peta bagan ne patan rakam mangaribi. Ya wading. Ya ada Kristo juna makun raye macari pai melok mo pi mapuasa maka de elo na pong Allah taala macari pa tanya loku. Maka lo tetaka mapuasa. Dia kalengi nasaba maga engkan aturan na. Harangi mapuasa makun raye na reku macari pa mopi. Maka tanay lo kustas elo na pong Allah taala cocok ni. Elo na togi pong Allah taala elo na togi yang penting na reku engkan ni dalilin na korangi harangi rito harangi. Jadi ini ia penawajiki na reku engka pikiri maka singak kalangi. Innama yatazakkaru ulul albab asa pong Allah taala. Majap po si tongot-tongan na iya ni maingat ataupun nai akkaleng. Iya minasa pong Allah taala maingat na reko punai ke akkalan na reko deto punai akkalan deto maingat cocok. Ya kata ritu aya betpana iya mi makgunangi pikirit na rialange alange rilinoe sekira-kira mapejapue tonga-tonga ripuange topunai ati macinong nanya maciru untuk pikiriki ya ada kata makada mapikiri ia lalepat tujui tanya pikiri salah-salah. Sidina atau malapin na pong Allah Ta'ala. Kemudian nasang pandetata agar pemilih palabaran itu asilaingan na parengarang na pikiri nah yang biasa. Jaka manata sang letak marengaran nama pikiri mi ya. Jaka manata sang letak ngerang pong Allah Ta'ala ternyata pikiri kimi pale. Saya sana ya sang asan najir ya pajapuye naritu asilaingan na parengarangi na pikiri nasaba alam sia-sian na muatu sewa ata mapikiri mi palit nasa ngalina nangkani nasa ngalina marengarang jadi natentuang ini alina leturipuan na nasaba parengaran na digaungkan ade na tentu nasaba papikiri mi desa ngerang ya. Jadi sisala ni tentuan na napegau atinna yang hari tu apikiri nama tentu ni asilengan na iya pakasian na atina sabab parengarang nanya pikiri ajak nala gatun nari ajak pun nai parengarangi napikiri kuiri anasanay palolong at tompo poleri ati yan narito mamulan na nawa-nawa ya kaya sa nawa-nawa yan narito kedo-kedo na ati lolongang isi di sewa di panatentu nawa-nawa may loka manlioto may loka punay bola lupo tapi di pa napunay nawa-nawa sana kapange marja kapange bahaya to tiga semarja kapange yan narito kedo na ati lolongangi ano na tuntu rimon ripurana na kira-kira ama kuangan na ya. Yang ketiga telun na pikiri yan sa pikiri yan narito angalan na ati tuntu ano pura ri kira-kirai ekoromai sining rilain na ipong Allah Ta'ala rimon ripurana na tentuangi amak kuangan na ya maapa na parengarangi ati sa parengarang yan narito aren ngaran na ati mangolo ripong Allah Ta'ala na pulik kuni
pape jepu pura irampewe itu mala passing keruang passing keropetu ri silaingan na parengarange na pikiri eko itu perilener itu sining rupa-rupan na palolongan mumpo iri ati sinin na tamalabin ang pangalahu ta'ala sabak waktu insyaallah pimangipasi naripat tarui bicara tak masalah passing keruang sileseng asukukan na parengarang ya sabah panupan na di napasisambung-sambung bicara tak jaka manang kasalapahang lebih itu tudang imitita nang kakile sutiwi pahasala sabak ngareko pahasala na yuloy marisan itu biasa na idip maniya sa cocok salamanan ito kuni kapangi bidan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview